Sanibonani wengane zakwethu, ake nginibingelele ngiphinde nginamukele. Kuphi-ke la kuzofinyelela khona le video wengane wethu. Ungabe uqala-ke ungena kule channel ngicela usubscribe. I-Chiefs iyamthungatha-ke umqeqeshi kodwa-ke igama likaPitso Mosimane-ke alikaveli. Kuvela ukuthi uPitso-ke Mosimane-ke uyinyama-ke emaqenjini-ke asenhla-ke ne-Afrika. Kulandela-ke ukuvela kwemibiko yokuthi-ke iyanqanyulwa-ke inkontileka yakhe eqenjini lase-UAE. I-Ali-ke Wahda-ke aliqeqeshayo-ke njengamanje. UMosimane-ke akaqalanga kahle-ke kuleli qembu-ke nokwenze ukuthi-ke abaphathi bagcine-ke beshaya-ke amakhala-ke ngaye. Lo mqeqeshi wazakhele igama kwi-Mamelodi Sundowns-ke nakwi-Al yase-Egypt, okungamaqembu kawine nawo-ke i-CAF Champions League. Uthe uma-ke kuvela ukuthi-ke uzoxosha kwaba-ke nokukhuluma-ke okuningi ezinkundleni-ke zokuxhumana. Ngaphandle-ke kokuvela kokuthi-ke kukhona-ke amaqembu ambhekile enhla ne-Afrika, abalandeli-ke be-I-Kaizer Chiefs babona-ke kuyithuba-ke lihle-ke lokuthi-ke kulandela-ke lo mqeqeshi azobuyisa-ke izinsuku-ke zenjabulo laphana-ke kumakhosi. Uma kungaya-ke ngokusifiso-ke sabalandeli-ke bamakhosi, uMosimane-ke angafika asebenze-ke no-Kevin onguyena-ke obambe laphana-ke isikhashana-ke kwi-Chiefs njengomqeqeshi. Labantu babili-ke bake basebenza-ke kwi-Al-ke lapho-ke bewine khona-ke i-Champions League. Umthombo-ke laphana-ke wempempe ongaphakathi-ke naturena uthenda kanjani-ke bayamthungatha-ke umqeqeshi, kodwa-ke ubungakezwa laphana-ke kukhulunywa ngoMosimane. Umthombo wethu-ke laphana uthembisile ukuthi-ke uzoqhubeka-ke usazise ngokhona-ke okuqhubakalayo. Nokho-ke ayaqina-ke amahebezo ukuthi-ke izamalekhi yase-Egypt-ke mfuna uthuli-ke uPitso Mosimane ike yazama-ke ukuthola-ke lo mqeqeshi ngaphambi kokuthi-ke ayosayina-ke eqenjini lase-UAE. Ngabe-ke Chiefs izongena yini-ke umjaho usayinisa-ke uMosimane? Hlalana-ke kule channel yethu-ke sizokutholela-ke indaba-ke zishisa-ke njengoba zinjalo. Mina sengiphuma njalo-ke ngiyintatheli yebhola yaku-YouTube.